Mama wakwaba wafre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Omanhene yaw eduboache enane crew every morning bi omo ya discussion e was Super FM awatunidin ade ache bia na omo e discuss ensembi FIA Vice President Dr. Bawumia onankasa TC fem say oye campaign ensonso a aba ewo politics manase 2024 abato eba beto no ensonso e de abre eye abato no omo say His Excellency Vice President AC Femi kamya kwaye say Ghana for ho keke sonko bi abo mo no mo de ye omo won pa eye Ghana for mo da so ebo free SHS ho dawu free SHS ne de Ghana for bekoso abo ho dawu say camouflage bi no mo ye say omo sheda de akade a ene se mo ambo ho dawu na mo toa NPP so no mo toa free education so mo man kasa bebo amo minimum kwafo 1 or 2 bi anya free education aka bi omo mba ntimi anko school. Imagine say one kasa wa to trank na nia ma won back but to be to school fees every time bia wo ko dibia sanso to school fees account when you say even say 500 cedis na oba ni to akra obu a number 2 3 na eco school bom a term no imagine school fees a wo betua mo a mo ba ko private school na dia de even mo fry na mo fra bo mo ko private school omo to school fees to textbooks na tablet na ho keka honya semketo education na ye ka wo pese wo ba beyeye ohia ni ene osikani ade etumi emo no mo ye pay education nti na Ghana for money abre this wo ba ko free education and as a free SS JHS so say SS na se wo to niam de ama no ona kasa de beye no ho no bi tua no school fees na nti mo say education free education ye de ani mo asema free education no whether we like it or not His Excellency na Adanka Kufado we deliver e mo fa ni age awofo ni so ni age omo gba ho dawu nti na 2024 day over to you Ghana for open free education and I open guko mu gitingete and 24 hour economy want to mention us our force yen say yen tiase yen so yen tiase our say adwun adwuma odwun kra won tiase na mo 24 hour economy mu kra mo de aba no mo nti mention us na me amentiase na madwun adwuma eya disi fu mu ye bio eya ni yo enti ensema e course between Omanhene and Nani crew and some of the two. Campaign is campaigning. I say, me say 2024 about 20 be una trof atredi fu. Sanse niema e koso no. Anodene. Bia yiri ni dim na sese no kade obetimi aye. Enya no twa. Ghana fo ani abiu. E ma besia ma me fo abata na e campaign. Kamia say communicators no kura de adwuma no mate adana timamufo no na eyema wo obia uko social media social issue party bia won bloggers ta o munyina aka jeguma omo ye adwuma na sede na fitianse no bebe bosomi mienu akiri ho no na ase MPP no na ase asa ye din ensem keka no na Ghana fo na ensem keka no na ye kasa but in fact I said one person be kan kure Bawumia TC form no asrochire ebubu ba na ehu asrochi ebubu ba pa ne emai ozana den Thomas se form maame ba akobi me nana no miensa okwas begoro osino omina omko free SHS omina beto aba me wadwire me say Mami for no da so can free SHS. Me so aye me nwanwa bra. Seriously, what say? 2020 cry free SHS and don't say edit mine. But now they are talking about free SHS even more. They are not talking about even the economy. Entino say obatan sabi ono yen ya yeti achi mpa ya na ye kase se free SHS no me fitin ase nyina de bia na me kase ka obi obetimi atua de ma ni ntua na pa ni komu ha no ba obatan ya se on de ne ba ne koye no ono no hu so mfa so se nye na boa ne kwa bi so ene wo mo a ejina mu a omo de omo campaign ti obi a ma na ni mere to obo ase na kire de obetumi ayem kire Ghana enye anutwa say want ye de afi kire se wadwe nya adwuma obi a na ho kire abo beto aba ma MPP bia na wabodam sansem no ehye ni pabufuo a won koto man eti nyabotre
ye de ye sisei ni ye beye Ghana for to ya suma na ye beto abande ama oti campaign de omu nyina ayirimu a obi aye ne de a obi e kasa na ye behwe efi agro ne fom 7 December me say about to a be simple ya de bia meka cause the Ghana for ani abre na wo mani ate na obi e hwe de ekoso no ye be huru e ma no boboba e na afi o mo ebedwane o mo ebetu no mo dem betina na ja ye de asumje ni ye petumi ye de ebronya akodi me ma me afinhia na betu amadwuma yeso e be bia time cause me de akoshe December mu to mo nya ne ntem na ataba de kodi official la e ni miura Mama, baby, I miss you, baby. I just say, you are so brave. You are you kitchen, or see them no yellow, or but try to or but to you. They are born and white jealous. Fibra, I never call it. You best have come baby. And Jamupa, and the debate to be a bad. Ghana man, when you might be brave. Where there are specific executives. Nti kumauti shibi ya juma electoral commissioner ebi ya afe na menya aboche na mahwehwe no mahwe mo wade she ya juma ewo officers ewo Ghana ha sabu ya gazadi ya minshede nimse ni pasmesi we oya juma electoral commission officer na se BBC. Okay, medase anopay. All right, oyini mama shase free ho. The campaign is campaigning. I say me say you know. Nipa nipa omo half kra nipa half kra nya sa say no dia aka nyina ska no abedi ne buktum in one occasion so ska 1.4 million Ghana cedis no o yusu 1300 pe sa ska na aka na nyina ajira. Now just look at this on my sika na ye the amount set tra no obedi bi kra na he said, I know she too much. T 78 no, me ensa pe bi ni aka ho. Di aka kra de doso. Enti o ye di na sem no no dwen say oh ese wotimi dwane nti o kwesra kwan ye o Mr. Mama kwan na me ko hem ho yade. Sa o kokra. We a lesson for Ghana. Omo aka ye be di o masem atoforcing. Causing financial loss no. Mpemfo bi Ghana ha sa nipa na omugu ha omo kasa de said the Ghana corruption asi ha anti yentimi enhuye na so omo so corruption no omo na ete so atoforcing the corruption na matise say about 19th ya omo be start bi na ye be heba bia akudru omo disika bia. This is the time wa e was ombua omasem no omubua asem no na yehu ba bia omo akogina na odi ubone na wasabe pa ano abegina omanim asif say obi na point fingers ade we na magana nkoso wo ba bedi aban a wo behwese nipa beyi but wo mase wo fasika gubotum saa na yehu NDC aban a ebetwa mu no say wo hwe adenti omani abre kura so ompa ai omusika asa sika ombusagu ombotom no asa eninti no omo pre gidi di omo yanyina no omo pesika go ombotom akọ. But that's not how Ghana ye progress e ko ani man aba achi ni nyina eni say ye mistake say change aban 2024 ye kra a big blow for Ghana economy. If you say some rekra economy no enyina ye kakra ye building kakra now say ko change aban where the cost new government ko replace new old government no and niema omba ye offices changes e ho cost to kranya sem kotwa ansana omo ba no omo ka omo ba e dia ba we ni power no omo fa kwan bi so judgment debts ni adade afa kwan as atwi Ghana sika twetwe omo aka wie asa pebia gombotom and in 4 years omo aba odo obedis no san akọ otu on sa mebu akonta kra nkyere oba Ghana ni bia. And it's a Ghana for say yes ye pe oman ye dia the NDC are buying to come to power in 2024 emuso kase kosika wo oman mu no ombesisa gombotum said the yahu say obi buy a ono so besisa sika a wode ekwe 78 count one administrator ono so cause 5 years 5 years yes ehia say omoye more eno na Ghana fo bebre ehwehwe
omo wo Ghana omo wo amanane omo ntiase de ntia Ghana fo no bi betra oman so tra oman sika so na omo di sika no a new government the bar omo kan that omo kan sa omo wo corrupt ye beti sa so omba so a emfie bebre na yehunu de ekọ but I think say good news say yehunu say a start ba we want to see atoforcing say ono so de no ebehunu de akosi question ono so obu Ghana mra so no yehu babie do akosi any others opuni omu nyina yehu babie se be ya ebe serve as deterrent obi a obetra oman ajapade ano odi a obedwen ho se daache yeso no mu a o akodem say mahu say public account committee for omo omadwuma eno amhwe bia said the auditor general ne kohwe niemam na omo bisa questions such eboa na omo